بسم الله الرحمن الرحيم Sii sa ingaran Allah, al-bilawa na makalimuon, al-bilawa na masaling gagawin. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. Subentugan narkola asurkian sungani na madadalam ku mga langit agusulupa. Gurkian subentugan ku ingdap kuri su akhirat askanian su lebilawa na mau ngangenal lebilawa na gumagpa. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. Katawan yan sungani na psult kulupa agu sungani na pepekaliuron gusungani na turun ku kawang agu sungani na pepemanikon askanian sulbilawa na makalimuon na bilawa na paririla. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Pitero sirano tua mga kafir di pekau markitanu subengkit na teruang kahai Muhammad ang kainudi ibet ku kadnang ko ka pekau markanu askanya ni matao kumigagay bada akhiri rungo na timbang akulpong si iku mga langit udapan si iku lupa guda albirun sa kaito guda penalbirun sa kala inunta amad dalam sa panuratan na mapayag sulak mahfud. Ustayan Giei suisa ku mga ayat tatluwa da ikapatirana susyuguun wala subhanahu wa ta'ala susugu iyan sa kasepaian ku kadnan niya na mala si iku kabebenar ka kita na uka paguyaga ku tau ku urian uka patay niyan sangka iya dunia guni ya sangka anu mga kafir. Suisa na si imya aloy ku surah Yunus agu pagemadeng kairan benar den skania na kakuya ku urian uka patay. Na teruang ka auay, ibet ku kadnang ko kamataan as kanyan na benar agu di kanu keeden abenyu kekwai sa beger swalla. Giyanan ikadua ayat, gupiter o mga kafir, adir kita nu pekau masubengkit. Na teruang ka ang kainudi, ibet ku kadnang ko kadis sumala a pekau mas kanyan rekanu. So ikatelo na sumialoy ko surah at-Tagabun, at yang kedusirano tua mga kafir disiran den paguyagen. Na teruang ka ang kainudi, ibet ku kadnang ko kadis sumala a paguyagen kanu, orian niya na pemanutulun rekanu songani na pinggelebekiyo sa giyuto si ikwalla na malbud. Ustayan, giyeng ka na ayat na biyagriya na adpen na lawan sa kaito kukulpong maana atom aso mga scientist na ayat tinagiran na daa unaan no atom sa kaito na si isa bagwa iya masa na miyasarira na pandapat aswatom na kupakay penamaupak sa dua sa manuto na adna unaan yan sa kaito akaadn. Nagiyanan na biyagir din no Quran kumiyaka labisang giburagun aadna lawan ko atom sa kaito. Kena ube sukataw o mga scientist na ayam mabagra di sukataw Quran. Langwa na kapasang udi na katawap kesawaan ng manusia na sa Quran na mauunad na lalang kuluban yan sa didin kaunaan sukataw niyan. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. Kaanian kabalasi so siranuto amia marati aguminggalabag sa mga pipia. Siranuto na adna bagyo nira na rila agu riski masakaw. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. Gusto siranuto asumiyang ka ko mga tanda emi aaya pikiriran na kakuwasiran sa beger sa disiran masiksa na siranuto na adna bagyo nira na denegapid sa masa kita siksa. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.
Gupkilayo sirano to abigan siran sa katao, aso ini turun raka apung kukad na nakanas kanyan subnar, agu pekaturo ko lalanul bilawana, mabagral bilawana bebentugen. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. Gupitero serano tua mga kafir, aba amis kanu turwi sa mama apenutul niyan rekano aamay kamas serupat kanu sa sampurna akaropat na mataan na keedeng kanu sa kaad na begu. Ustayan. Aya pipikir niran roon na su Muhammad sallallahu alaihi wasallam madiran paparatiyaan ubaad na kakuyag peruman. Sabayran din giipagi sewi-sewa su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samberam-berang ipsipa tiranon. Adno to apembetengan. Adep mana salamang kiro udina penderpaan ajin. Sada amata tendu atindigiran ama payag kubetadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agusu Quran. Sadairan mausar so pamikiraniran ko katunairan ko turuan sarampi sa di maliwanag so pamikiraniran. Api as mga papasangkiran ipamikiran na mga pababayok na parampang so tindigiran sararad din no to o kasasangka ayran ko kakuwig peruman ko alungan na mauri. Si kudiran kapurati ako Nabi sallallahu alaihi wasallam nasa sarigan niran bukalangwan na pag-uungwan niran na tamok na ron niran sa sarigan na upama kaska na mapaparati ka sa sutaw na pembetengan na dingkas sarigan sa tamok kaad na argaian. Piyaka memesa subetadiran ko kipupan tag niran ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agusu panulunian. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. Bemiangan tang kuala sa kabukeg anta ka beendam tengian ugay na suserano tuadiran paparatian sualungan na mauri nasi isiran ku siksa agusuk kadedege mawatan. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. Bairan demailay sukasa sanguran niran agusu tali pudo niran ku langit agusu lupa. Au kabaya iamina itambuna mikiran sulupa udina ulugan nami siran sa sagpi kapuun ku langit. Mataan na karedel manuto sa tangkede tanda ar ku langwana uri penamana narik wallah. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. Usab na rabi ganami sudaw sa punder kami ya kalbihan sa Peter wami ya hey palaw tasbih ka apdian agusu papano ka agupia kalam kami ron suputaw. Ustayan. Sudaw nas kanya ni miya kalawan na mapia ilagam ko mga nabi. Aigira pembetian na sembeg no mga kayo agusu mga papanok sa pupenas bih sirang ko ingaran wala subhanahu wa ta'ala. Aya Peter o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naso Abu Musa al-Ashari nabigan wala subhanahu wa ta'ala sa kapia alagam at dataru inibigay kudud. Pia kalamakon wala subhanahu wa ta'ala sukat gasuputaw. Peter o Al-Hasan al-Basri agusu katada adinian din mapagi inuuban yan pagi wasuputaw kaan lemak. Agudinian penpangindo so kasisilaw na bakbak. Sabanian din napetiliya sa sudun Sulimanian sa dataru tau de maumal. Sa Peter o katada askanyan ipagana yang gelebe ko kapangbaal sa rabnariara aputaw. Sa siiko unaan yan na suputaw na sudun sudataru tabla amakakayat. Inaloyo Ibn Asakir asukon sudawud na perirong sa di kekilala. Na pagisaan yan so mga tao anto na ikapipikirairang kudod. Na da isaan yan na isabu inunta at turoon yan askan yan na mapia si iku simban yan aguso okitokitian. Aguso kauntulian. Sa Peter o Wahab. Asumyugus wala subhanahu wa ta'ala sa malaikat. Apia kapanyarapan yan sa manusia. Na miya bala kudod na inisaan yan sa datari pagisaan kung mga salakaw na Peter o yan. Askan yan imapia kung mga tao kung ginawa niya naguso pagtaw niyan.
Ugid na adna paparangayan niya na udon matagu na miadin skanya na tarutup. Na pitero iyan na anto na askanyan. Na pitero iyan asukapken niya na gusto pamilya niyang kutamo ko mga Muslim. Aya maanan niyan na subay talmal. Na siidin sa masa oto na miyamang ni sudod kukad na niyan sa pangdaw niyan sa gelebek asudun soliman niyan na ayan niyan kesarigan. Agusto pamilya niyan asukatan niyan. Na tiyari mo Allah subhanahu wa ta'ala sa pihak kalamakianon sa putaw. Sa ini pangdaw niya nun sa kambuel sa mga raben. Sa pinggulawla niyan sa skanya ni paganayro ng gulawla. Miya kalabis kanya ko kapya ilagam, aigira biyatya iyan so azabur na liyotan o mga papano kagusto mga binatang sa pamamakiniganiran so kapya o swara niyan. Ande ikaaloyo dood na lalayo na pkitundugun so kapkailoyo Sulaiman, a isa mambuwa nabi, abigan wala subhanahu wa ta'ala sa kakayaan na kadato, askan yan na kiawarisan yan ko dood so kana nabii. So dood ko da niyan pankasukuda manguda na miyapatay niyan so jelot, maana so gulayat. Sa minggulalan sa salibat ator na miya gumbasaya ulo o jelot. Siyo to ko kanda dato o talot ko Israel. Skanya na daud na betalo wagu mawaraw aaya ini bunu iyang ko jelot na sumay to kasangkapan niya na pitik maana salibat. Ugaid na sabab ko kabibiyak sa iyanon musar na mimbelo ya gumaan na mabegr. Na so kaya patayan niyang ko jelot na mimbelo iskanya na betalo wagu uluan na gusyugus kanya na nabi ko Israel. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. Sa pangbel ka sa mga rab na gubinas ka ko kaprira ko tinekro rab na putaw agung gelebek kano sa mapia kasakang ko giinyong gelebek na tumiti kay ron. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. Guini bagayami ko Sulaiman sundua so sambrian ko kapita-pita na timbang alalakaw sa saulan. Agu so sambrian ko kagabi-gabi na timbang alalakaw sa saulan. Gupia katugamiron so bulan na tumbaga sa dataruwig. Gusupad ko jin so giinggalabag ko hadapan niya sa suguan o kadnanian. Nasa sumupa kapadkirang ko suguan nami napakataam namis kanyan ko siksa makadag. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Gisirang gelebek sa kabayaian sa mga mihrab, simbaan agu mga alaawalay, agu mga piyagtaw-tawang bubulawas sa tumbaga agu mga lapad at dataro mga liyong, agu mga kudna kidedato lamang ala. Gelebek kanuhay pagtawdaw sa panalamat, gumayto kupad ko mga uri penakan sutawa po penalamat ko mga limuakan. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. Naguan niya getas na meron so kapatay ko Sulaiman, nada amia katurukiran ko kaya patay niya narwar kung maranaranap ko lupa arit miyan so tungkatian. Naguan niya mitapas na kaya tukawanuji na o katawiran sugayib na disiran matatap ko siksa apu kada panas. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. Sabnar adna miad sa ingda saba si ikwing dirana tanda adua asinda ko kawanan agu sadiwang. Sakang kano ko ped ko rizki ukad na niyo. Agu panalamat kanurong ko mga limu iyan. Ingda mapia agu kadna na lebilawan na paririla. Ustayan. Giyanan sututulan sa saba.
So ingara na saba na mga deto siran sa ingdayaman, amiad siran sa maula da limu akapakadadaya ko mga asindiran. Sa siyugun siran wala subhanahu wa ta'ala sa mga sugu sa ipsugu iran si ikiran so kangguna iran ko mga riskin yan, agu panalamatan iran, sa simbaan iran sa pakay sa isaan iran, na miya tatap siran roo. Orian yan na sumiyang kasiran kung ani na inisugukiran na siniksa siran sa minggulalan sa sulapaya bagyo sa minitumbak so palitiran na so pembetuan sa saad maarib sa miya binasa so kawiyaganiran na miya sagumparak siran ko mga inged sa mitutugalin siran ko kalupaan. Pianu tulu Imam Ahmad miya kapuong ko Abdurrahman bin Wa'la miya nagakan so Ibn Abbas adna mama ini siyang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumakapantag ko saba anta askanian mama ububay anta akabalupa na Peter uyan adi skanian na mama amimbawa ta sa sapolwa muryataw na so namkiran kataw na miyagingid sa Yaman na so paton na miyagingid sa Syam so mga tawron sa Yaman na so Mudhids so Kinda Azad so Al-Ash'ariyon so Anmar so Himyar na sumiyaging dun sa Syam na so Lakham, so Judam, so Amila, agu so Gassan. Peter o mga panunutul ko bangsa aso ingara na saba na skanyan so Abda Shams bin Yahsja bin Ya'ari bin Kahtan. So mga ansar sa Madina adua kalok sa Aus agu Khazraj na pedsirang ko Gassan na Arab puun sa Yaman na ped ko saba. At tumiuron siran sa Yatrib maana Madina, guni amasagum parak so saba ko mga ingid ko kinitumba ko palitiran. Na so sabaad kiran na si imyagingid sa Syam. Na ino siram bitui sa Gassan kakagiad na siyaga nira na pakaig sa marani sa Al-Musalsal aaya ngaran yan na Gassan na tumyarig siranon. Nagusiram buteng kayo sa lupa Asyam. Sabapro na inibeng sa siran sangkot wa ngaran na pakaig Gassan. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. Natumyali kud siran na siwe mikiran subagi wa arim mabegr agu siam dia na mikiran so asindeira na dua sa mga kaywa ara kadi makariki unga amapait agu syai apid sa kaywa sidra maito. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. Giuto na inibala sa mikiran sa bako kiyasang kairan. Guda ang bedala nami sa siksa arwar ko mga tawa bara kafir. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. Gubielo ya mi koltera na gusto mga ingda subira katamis kanian ang mga ingda mapayaga pigilain gudiniyang kaanami sa paglutan na plalakaon sa malabud sa lalakaw kanuron sa mga gagawi iyag mga dumduwa sumasarig kanong. Ustayan Gia ingda siya mi ingda piyakam berakat wala subhanahu wa ta'ala ada taruba suka plalakawaw na marani sabab kumada kala pagperami pupinagadirang ko paglutanian ipoon sa Yaman na taman sa lupa Asyam. Naguni ang buta kalsiran sa miyada supara tiya Iran na dataruba Iran piyang niya kapakawatan o paglutanang ko tuwa dua inged sabab ko kiada upagpere pupinagadiran agus sumanga pakaigu na pakadenggaw sa tiuba kiran wala subhanahu wa ta'ala. Adna mga sayanti sa babagu iya pituro iyan, aaya pakaasa lang ka iya lupa apulwa Arabia na kalasa na maula da kakayuan, na si iko kiyasagadian sa mga babasa nga salatan na mimberu pa sa lupa akabagabagas ada ang magtuon na kayo agu pamumulaan. Sa masik na nagyeng kutuwa tiubo wala subhanahu wa ta'ala, isaba pa kialin waraan ang kanan na kalupaan na maulad. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
Napitiru irana kadna nami pakawatanang kaso paglutan uplalakaw nami. Sa liyalimiran sa mga ginawairan na biyaloyami siran ang mga dumana at tutul. Aguriyo patami siran sa sampor na akaropat. Mataan na kadadalmanuto sa mga tandaar kalangwana berasa pananalamat. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. Sabnaramia benar kiranu iblis su anta ana pamikiran yana kabukeg sa inunutan niran inun tabu salumpo kaped kumia maratiaya adaun pangungunutan. Ustayan aya maana kia benaraw iblis ku anta ana pamikiran yan. Nagyuto so kia teruan yang kuala subhanahu wa ta'ala san dedeg niyan so mga urip niyan sa da peratiyaw na ruwar sama ito. Sa inanto kia nuto kaso iblis na dini yang katawan sumigagib. Na miyato man so kia anto kanyanun sa sukadeklang ko manusia na pagunutan niran so ikmatu iblis ko kan dedegan yang kiran. Giyuto imaan na ang kutua ayat aso anto kian na miyato man sa miya kadedeg ko mga tao sa madakal. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. Demi adnar kiana iblis at tegel kirana pedsa beger inun tabu anami kato kawiso tawa berati anian soalungan na mauri ku tawas kaniana sesang kaun gusukad na nakana si iku kalangwana syai na lebilawana sumisiapun. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. Teruang ka at tawagan Yusuf sirano tua pinikiri wasalakaw ko Allah. Ada ami papa ariran at timbang akulupong si iku mga langit kudapen si iku lupa. Guda arkiran si isang kutua dua aped sa kapakatutumpok. Guda arkian apungkiran aped sa tabanga. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Gudi pegang gaya guna susapaat sirkanian inunta kitawa idinanian taman sa amay kamapukas so kawan ko mga puso iran so mga malaikat uli na so kapiram ya katunod na turu unirana anto na aipitiru ukad na niyo na turu unirana subnar askanian sulbilawa na mapurwal bilawa na mala. Ustayan so mga musyrik pananakuto na aya paratiirang ko mga berahala na iniwiram simba ka ayairan sa paata mapehkaraniran sirang ko Allah subhanahu wa ta'ala sa biyuluiran na ukit suberahala sa ayairan kon pagempitan ko kapakaraniran ko Allah subhanahu wa ta'ala. Saba pero na piyaya gukuraan so kariribetang kutua panari mairan kaso kasimba ko Allah subhanahu wa ta'ala na mamantak. Ustayan si ikwalungan na kiyama na ded na peka sa paat warwar sa idinan wala subhanahu wa ta'ala sa peruunian na makasapaat. Giyuto sumasa amali tengah kasegedi nagupiah kalak-kalak. Aya ka keliwawasi ko mga puso iran na giyuto so kapekatanu dirang ko masa aki asagad kirano kalakaguso sawan ko kapenedang ko tua betad ko kapekambu to suguan wala subhanahu wa ta'ala ko mga malaikat sa pagidinan yan so sabad ko mga nabi o uluan iran so Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kasapaatiran. Giyanan itindugo sabad ang mga ulama ko tafsir. Supman so Ibn Abbas katada Al-Hasan aguso ad-Dahaq na ayat tindigiran na suka keawasi ku mga puso iran sa daa kilambon. Sumujahid na aya maanan niya nun na suka kesawai kirang ko sa pangirang ko alungan na kiyama. Giyuto sa mga pananakoto sa matarimayran subenar o gayid na di kiran pekang gaya guna suka peratiairan roo. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. Teruang ka, anta ipriskir kanu apuun ku mga langit agusulupa, na teruang ka aswallah, gus kami ulinas kanu na tangkede mata tagusa turwan ulina kadedege mapayag. Ustayan,
Paparati anira naswala subhanahu wa ta'ala imiangad nagupriski kulangwan na kaadn. Ugaid na suparati era na denian siran milyo ko guliling ukakakapiri. Sabab sa dairan parati ya so la ilaha illallah agiu to so tauhid al-uluhiyah amada kalakiyaw sayawn. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. Teruang kahai Muhammad adirkanu ipagi sesungani na ining dusami agu di kami pagi seengkongani nagi inyong gelebekan. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. Teruang ka atimuun sulot tanu ukad na nami orianian na kukumnian sulot tanu sang bulalang kubenar askanian su pangungukum amatao. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. Teruang ka apakilay ni urakan so sirano tua ini temun yorkanya na mga sakutua. Di ugaid nas kanyan swalla al-bilawana mabagra al-bilawana maungangan. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Guda amis kasuguahi Muhammad inunta alangkap ko mga tao apa pemanutul ko mga tao agu pengangal ko siksa ugaid na so kadaklan ko mga tao na didan katawan. Ustayan so kaya suguah ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na langkap ko langwa na manusia. Sa so kita ba-Quran na langkap ko dunia. Sa da akida wa mga pada-agama sa basiran petelimbaga ko mga gamairan. Kaso kaya pa kau mau Islam na liyang kuluban yan so langwa na agama amyaw na anian. Sabab sa skanya na langkap so mga kukumanyan na sumusuat ko api anda emas sa agudar pa. Gumiali ko sabda no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asadin sa tawa dinian unutan so inisugu ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sirano to na miyaka persiran sa kesiksa sirang ko alungan na kiyama. Gunya makaw masuk Quran na miya sa gumparak so mga tao sa umani isa ko mga tao agama na so sabi erkiran na mimbesui kurkia na kita badi tarutop. Sa so Yahud na mimbelingan ko kita biya na Taura sa piangaliniran so kala anon. Na dataro tumambu so Nasrani yang mimbeswisiran ko kitabira na Injil aso piangalin o mga uluang kiran sa dairan tarima aso bagwa pangita ba nagupulimpo sa naso Quran sa dengki agu siig ko mga puso iran. Ilayang kaso panguman na usaya na ikadua. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Nagi-iran tero na andai masa akapu kau maangkana na talik amay katumangkano. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. Teruang ka adnarki wa talad sa sagawi iya diniu din mapukawri sa sakuti kabu agu diniu mapukaw nas kanyan. Ustayan. So tali kay ibibigay yung Allah subhanahu wa ta'ala ko mga manusia na masautuwa did na buon makapapararwar ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kasukap ting rumah sagu sukap lelakaw niyan na did nanan sa gaga akaadn kaapias sunapas utaw na dinian may papaar kasubus wala subhanahu wa ta'ala ikirkon. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. Gupitero sirano tua mga kafir adimi din berarti anang kaiya Quran agu dipensumyaw na anya na kitab upama umaileng kagunia sumanga pananakoto na matatarong ko siran ko kadnaniran apu pekan dudnu sabad kiran ko sabagi sukatero sagi itero no sirano tua pia kadaparas ko sirano tua mite kabur audakan adie kami nyu ku dunia natang kede maadung kami amia maratiaya. Ustayan, ginan sukap sesen di terang ko alungan na kiama. Na anto na adni guna uka sendit, apalaya siranden miya talantang ko peli kabuwa kawa. Apia penumanan supedkiran sa seksa, nakagiya so seksa roon na apoy apalaya din mayaw.
Upama kasi iku dunia na kepakayad na kapakasengkaun ku masakit. Ugay na roo sa alungan na maurina palayadin masakit. Kaaya minus roo mayaw na betaden su paladeski utaw sabut. Maitu akuto-kuto apoy ku naraka na pendidi su otakian sa kayaw niyan. Sa aya mapteru usabagi kiran na melagi dusendi tanu anta akadi na palaya tanurun mata talunto na katitintiman tanu su kayaw niyan. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. Na teruuno serano tua mitu kabur ko serano tua pia makade panas abes kami na inernamis kanu ko turuang ko uriano kia pakauman yan rekanu ugeid na mia adun kanwa mga beradusa. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Na teruuno serano tua pia makade panas ko serano tua mitu kabur augeid na ikmat ko gagaw iya gusudongdong weni ya ipsugu yur kami ya kasangka ami ko Allah agu adna namis kanyan sa mga sakutua na minisol niran so kasendit weni ya kasan dengan niran so siksa sa inad namis so mga patong si iku mga ligu serano tua mga kafir da imbelas kirana ruar ko nganina miad sira nagiran gelebekan. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. Guda asibu misa-isa alipungan na ingdagu pagtaw apet sa pengangalak sugu. Inunta at teruuno mga tabu karuna mata anas kami kung nganina ini sugur kanuna sumasangka. Usayan. So mga tabu karna sira nilalayo na psengka kung mga panulo na pkiumo mga sugu. Sabab sa kagisop pkiumo mga sugu na lalayo niya kebelambenan so mga baya aginawairan. Sa diran kakesawiti ko kami so kawiyag-wiyag ag yutu ip kebebayaan o ginawa o manusia at tabu kar. Benar so Quran buwaniya teruun niya na so mga tabu kar na sira ni mga pagari o mga syaitan. Agi inggelebek sa kapkerno kamapiaan ko pagtaw. Mialo yuto ko sura Al-Isra. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. Gupitiru iranas kami imadakli tamu kagu mga wata agu di kami kesiksa. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Teruang kahai Muhammad, asukad nang ko na pupakaluwag niyan sa rizki kitawa kebayaan niyan, agu pendiyan ka kutawa kebayaan niyan sa pemganian sama itu, ugaid na sukadaklan ko mga tao na diran katawan. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. Gukena ubes sumanga tamu kiyo gudipen sumanga wata iyo ibes kanyan ini pekarane kanunian siir kami sakadesed. Inun tabu sutawa maratya agung gelebek sama pia. Kasiran uto na beginiran sebelah sa satakap sabab kuping gelebekiran. Asiran na madadelum sirang kumanga bilik. Mapurwa pangkatang ku surga aso masarig siranun. Usayan. Solangwan kakayaan ku dunia aku paruli manusia. Na di kebelu ya lalan ko katoona ko Allah subhanahu wa ta'ala gusuki sampai ron. Amai kadi maaden so paratia ya ku puso manusia. Sa so paratia nagyutu iparela ulangwan taman ku manusia. Sa anded ni kaparatian yan sa isabutian so kalima asyahada.
Nasaksian niya na swala subhanahu wa ta'ala ikad na nasimbaan na pagunutan susugunian na makasulskan niyang kuguliling uparatiyaya na keniawaan sulangwa na galubkian sa andad ni kang galubkian sa mapi apiniyat yan na suwaswat yan ko Allah na mabaluyang kutwa galubkian na simba ko Allah subhanahu wa ta'ala na misurat subalasyan. So tamo ko mu'min ikabaluy alalan yan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Subman so kafir na di din kisampay ko Allah subhanahu wa ta'ala sulangwa na galubkian na mapi ako dunia agudad na balas yan sa akhirat. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. Gusto sirano to absengka ko mga tanda emi apini kiriran na kueng kamiran sa beger ko kasik sa akhiran na sirano to na siiku siksa na inder pasiranon. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Teruang ka asukad lang ko na pagkaluwag niyan sa riski kita wa kebayaan niya na pagkumanga urip niyan. Agu pendiyang kaon ko sabagi gusto nga niya na pinggas to niya wapad sa tamok na sembiyan niya nakaskan niyan sumapi ako mga paririski. Ustayan, swalla subhanahu wa ta'ala ipupaar ko kapagkaluwag uriski agu sukap kediyang kaiyan. So kapupukay to iyang ko isa ang manusia sa ayagianan kang gulalan na sabab sa hikmah wallah subhanahu wa ta'ala kena uban yan kaligid sa den yang kabagi ko miskin sa tamok agu kena uban yan babaya ko isa atawa bigan yan sa madakla tamok. Ayamataan na suka kekawas sa agu suka pupubri na tapang tiuba wallah subhanahu wa ta'ala ko manusia. Adno to atawa aya mapiyaon si iku ilmi wallah subhanahu wa ta'ala na suka pupubri. Na adem mambu aya mapiyaon na suka kekawasanian sa swalla subhanahu wa ta'ala imatao kumigagib. Saad na mga tawa pupenglinirang ko Allah subhanahu wa ta'ala apakah kewasaan yan siran. Kau kewasa siran na penggelebeg siran sa mala akamapian ko agama. Ugaid na dakiram bagan wallah subhanahu wa ta'ala so simalawiran. Ino to? Kagiya katawan wallah subhanahu wa ta'ala. Au begini yang kiran na dirambu ketuman supitiru iran. Ugay na imbegini yang kiran subalasian. Amay kami niat siran sa mapia ko mga simalawiran, mapia dairan minggulalan. Nang balasan siranon wala subhanahu wa ta'ala sa datarubayran miyang gulawla sa limu yang kiran. Giyanan ikapiyaw Islam agibu kapniyat ka sa penggulawla ka sa mapia swaswat ko wala subhanahu wa ta'ala. Oriyan niya nadar kabagan wala subhanahu wa ta'ala sukang galabakaon. Sabab ko hikman niya na ding kakatawan na subala supiniyat ka amapia agalabak na imbagin niya narka subalas yan sa alungan na kiyama insyaallah. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. Sa sagawi iya limud niyan siran langon, urian niya na teru niyan ko mga malaikat, abagi isumiyad siranas kanu ipsimbaaniran. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. Naturu uniran sa mga malaikat, amya suti ka ska itabanga amya salah kau kiran. Ugaid na miad siranap simba aniran su jin aso kada kelangkiran apa parati aniran sirana jin. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. Iman tu alungan na da mamimili ko sabadar kanu ko sabagi guna guda penak kabinasa na terunami ko sirano tu amiyana ko to atin timinyo so siksa ko neraka asumiyadin kanuro nagiinyu pakam bukagen. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم
وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. Gui gira biya tiya kiran sumanga tanda emi amang ararayag na teru uniran ada engkai arwar sama ma akebuyaan yana karena nian kanu kungani napsim beenu mga apu uyo. Gu teru uniran ada enan su Quran arwar sak kabu kegepiangantang. Gu piteru oseran tua mga kafir ku benar su Muhammad gu su Quran gu niya mauman yan siran ada enan arwar sa salamang kirwa mapayag. Ustayan gina ni mga antangan nirang ku Quran ay numbaalan no Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa piangantangian. Ugaid na inrar siran no Quran na upama ka piangantang nang baal ka nurun sa api sa sati mana sura. Ka inu pan miyaga ga Muhammad di pekabeti agu di pekasurat ka lebih ka kegaga niro na sisi ikano ko pite mana nama sa amapuro ko gi ika pagungangan ko besa Arab. Na inu siran unda makam baal. Karinanan sa di benar sudah wairan agudiran sa sabutan sugi iran panaruon. Agu so kasasangka iran na kena ubairan pegu seraso akaliran. Ayamataan nakasangka akasosopak sagi isiran manarang kuni sa mga dakwa adi terima ana akalulang wana ad na akalian araraduto akabaya sa kandusa maana jahiliyah. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. Guda misiran kabdi saped sa mga kitab kebetiran. Guda misiran kasugui ko unaan kahi Muhammad saped sa pengangalak ko siksa. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. Gumia kam bukeg so sirano to miau na aniran. Guda siran mi sampai sa ikasapulu bagi kungani na ini bagi mikiran. Na pia kam bukegiran so mga subuakan. Na an demanaya iki adnu siksa akeng kiran. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. Teruang kahi Muhammad apan duang koskano sa satiman akatin degi kualasan dudua agung gegeisa orian na pamimikiran kano sa titu ka pamimikiran kada ami susugat ko pediwa ped sa kabubeteng des kanian arwar sa pengangalak kano sa siksa ama beseng. Ustayan si ko giranon ka teru askanian na pembetengen na piyak kamu mesakay sa sarigiran nun sulangwan na tamu kira na mga alay arga. Agusi ko kaya tugalin yan na aya pedes sabo pakini begek niyan ko ali na anyan mi pangasoy sa mga sarigun ng mga tao. Agu aya ipetawagirang ko nabi na suka sa sarigan al-amin na iniwirang giitir wa pembetengan skanian. Siran ipembetengan na titu ka iniwiran sirigi sutawa kukumeniran na adna betengian. Upama oskan na adna akalkan na din kasarigan sutaw sa tamo kamalayarga amay kapaparatian kaaskan niya na pembetengan na titu. Sa suka teruiran na sopa ko galabkiran kapsirigan niran so Muhammad agi iran teruun na pembetengan. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. Teruang ka ada akor kanu pangni sa sasukay saskanian narkiu de susukay akan inunta asiik wala askanian ko kalangwan na siya'y natumiti kayron. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. Teruang ka asukad nang ko na ipigirnian sebenar ko betal sagi imagum besay albilawana matau ko mga gaib. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. Teruang kahi Muhammad amia kau mas subnar su Quran sadi maka penagi puun subetal su syaitan ko kapangadni agu di pemaka kasoy ko kapangadni peruman. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. Teruang ka amay kami adedeg ko na aya pendedeg ko na suginawa ko na amay kami aturwa ko na sabab ko pagwa hirak no kadnang ko kamataan as kanyan na pupukan gemarani.
ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. Umailing kagunia katakawan siran, nada ka palagwi ku siksa, sa singgaw ten siran sa derpa amarani, si utu ku alungan amauri. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. Naturu unirana piara tia miskanian, na mia kawatang kiran suka parulia ku para tia sa derpa amawatan. Usayan. Roo sa alungan na kiyaman na pumakupakot siran maratiaya, nakagimia kawatang kiran din suder pa aperatiyaan, kaso dunia ipenggelebekan ku paratiaya, na so alungan na mori na aya kekwaro na subela supinggelebeg sang kaiya dunia, da beru kang gelebeg sa simba, kaaya gelebeg roo na so kasewiti ku bela supinggelebeg kanganing ku dunia, sa sumapia igelebeg na belasan samapia, na so marata igelebeg na ibegirong so apoy unaraka jahannam sa disiran reuden pekaawas sadayun. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. Sabnara siyang kairan skanian sa miyauna sa pupengantok siran sa mga antaan na pamikiran sa derpa amawatan. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. Nakialetang kiran soltera nagu soletong nganina kebayaniran ubairan maparuli sa detaruping gulaula ku mga detariran na kafir sa miyauna mataana miad siran sa sangkaana si sangka. Usayan. Ayap kebabayaniran sama sauto na suka penaubat kakagiyag yuto ikiliwiran sang kutua kadgu naraka. Nakagiyag kialetang kiran sa disiran nudun kisampay na saya na ang marganigira sumay ina mata na dita ke paroli sa batad mapipikir. Giyuto ikateru wasudi. Supman sumujahid na ayak kunap kebabayaan nira na miarending siranon na giyuto so kakayaan ko dunia aped sa tamo kagu pamilya agusus halakauron. Sa giyang kota betadiran na detar no betadu miyaw na anira na penaw bet siran mambu udi na perataya siran kagi kasan dengan niran susik sa amasakit. Si ko alungan na kiyaman na disiran din pengnian wala subhanahu wa ta'ala sa kapanaubat kakna ubag yuto sudar pa iyan. So kialati kirang ko kabaya iran na aya inusaro Quran na aya inalatan yan na soleta miilat kira nagusoletong nganinap kebabayaan iran. Saya na uto alat ka aya inalatan na so isa alata miilat kiran. Maana miyatang gud sa mabagraded na panginam sa bayran maparuli so kebayaan iran na makwairan. Giyuna ni ungang no Quran na pato tamasabu tuad na pikirya na malantas. Pangnal kusura. Giyip man supo una nung mariring kita mga sura apuun sang kaiya sura ikatalupulwagupat na tamang ko sura ikatalupulwagusiyaw ay perupa niyan so saba ada mga buntalo dunia arahasian. Sa giyang kaiya sura na piyang magusain yan so mga limo Allah subhanahu wa ta'ala aguso bagriyan aguso benar. Nasi ko sura Fatir na pisa bending yan so kapapayag o mga malaikat ko bagri wala subhanahu wa ta'ala agu piyayagi na mawatan ng bidaan o benar aguso ribat sumarata aguso mapia. Si ko sura Yasin na isisenggay niyan so bendingan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aguso betadu Quran so ini turunon. Nasi ko sura As-Saffat na inusay niyan so mga saring kutos syaitan. Nasi ko sura Sad na piyayagi yan so kiadaga ko runda umarata sa minggulalan sa ungangan agu beger sa detaro betadu Nabi Daud agu Sulaiman. Agung gulalan sa kaseber agu kapentang sa detaro betadu Ayyub. Nasi ko sura Az-Zumar na piyayagi yan so kapusan na so kapengukum wala subhanahu wa ta'ala sa kekuwa o kauntol so belas yan agu ke paruli uribet so siksa iyan. Da akisisenggayang kaiya sura ko kapepenutulawn agu bangsaskan yan o mga sura apaganaya iturun si Isa Makkah. So pamutusan yan. Da akadedes sa benar so dayaan na pitiragum balayo manusia na matagalung adi penatas ko lagadayo masa. Na ayabuwa ketatap na so beger wala subhanahu wa ta'ala agu so kauntulian sa penggulalan so ginawa atas tanggungan manusia ko gawi iya kapemalas wala subhanahu wa ta'ala.
Supara tiaya gusto kasasangka na umani isa kira na kisampay ko tampata iya na matetendu. Sa suribet na magunut sa lupa kapos sa masa na aya pengundetu na subegir wala subhanahu wa ta'ala. Giyan ka iya surah na ini turun sa Makkah, inunta so ayat ikanem, ka ini turun sa Madinah. Aya kada kala mga ayat yan na 54, ini turun ko uriano surah Luqman.